At dapay gundaway mong agbabawi, Andi. Mabalin mo pa'y asinaan tinobiam. At dan napasama kiti nagbautan mi kini Jemay, mama. Saan pa'y mo't amasikog? Ha? Ubing kapay ititawan mo a 25 anak ko. Agsapol kapay ititrabahom sa kanto mga asawa. Mabuti nga, mama. Ang mga lumaagaw da tinubyak kanyak. Napintas ni Jemay. Adudag iti agrayo ken ko ana. Oray ko manupadam a professional Janobiam. Ngam saan mo? Undergraduate mat nga rod. Agamala, no talaga nga ay atam ni Jemay. Makamu ka nga rod. Desidido ako ng mga asawa, mama. Kat, dumanon tayo nga rodan? Wen, mama. Tangay da kami ti aggastos iti kalay sa daan di kan Jemay, abalayan. Siyakmat nga rod ti mangadang, no sa dino ti pakaangayan ti kasar. Ha? Ijay balay mi ti pakaangayan ti kasar. Anya, nga mabalayan. Saan tayo da kami ti rumbo? Nalawa ti arubayan mi, kan presentable ti balay mi. Komportable dagiti umay makidaya abalayan. Ha? Kitain nyo man mat dito'y solaryo. Nagbasit ti parangan nyo. Kan basit to'y balayo abalayan. Sana pa na kuyaw. Ngam ibagbagak lang ti agpaiso. Iso nga ijay balay mi ti pakaangayan ti resepsyon. May remedyo na itaabalayan. Mabalin mi apalawaan ti arubayan. No diyo kayat di saan lang. Di oray awan ti kalay sa mapasamak no kasta. Mama. Andi, pimanawan ni mama. Sige to surutak. Anya, matkan. At dama gayam basbastos di agbalin akatuga nga marakaw. Ala, baybayan yun, tatang. Ay, jaklay pagaraw. Nangatong gayam ti pride na. Bayan nyo, kasaritak to ni Andy, tatang. Jemay, bayan tanong niya ti kahit ni mama mapasamak. Isuti mo surot. Narigat at tubtub nga rin ni mama. Diyak kahit agumura ka data. Andy, Pasensya kan Jemay, ha? Mawatan ta ko man ni mama. Oray ita lang. Ipagpagapumla ko man kanya. sige. Makamuak to nga rodan amang ilawlawag ka ni tatang. Agyamanak, Jemay. Jemay, ibagam man mo't kadagiti partidom. Tasanda pa'y nga agbalkot iti karne. Tado pa'y tagsangpat sa nga ili. Ha? At ngamin nakita ka nagbalkot itay. Partidom day jay. Di tala makaura yan. O sige, mangan kayo lang, amiga, amigos. Andy, Jemay, sabay ko ma. Tama irawan mo di kas Jemay style ni mama, ha? Kas Jay talaga ti pa nagsasaw na. Prangka. Gamkit di. Nasingpot man. aklunak. Talaga ama ikaw ak Andy. Ngam okay laan. Ipagpagapukan ka nga asawak. Ita tanalpasan ti kasaryo. Agnaud kayo dito'y balay, Jemay. Tani andi mo't lang timang tawid to iti da ito abalay. Taiso ti buridak nga anak ko. Uwan, mama. Ipakpakaw na ako na. Tiyak kayat ti sadot akabalay. Kan makita mo, no kasano ti kinaurnos kan kinadalos to'y balay. Ha? Awan trabaho ti anak ko. Iso asya, timang pakan kada kayo. Anya nga'y, agano sa ka. Tasaan mo't anak katumpong ni Andy iti professional akas kan kwa na. Agsapula kiti trabaho, mama. Tapno makatulungak. Anya ko matrabaho ti serkam nga'y. Katulong? Dito'y kalangan palay. Tauray tangdanan kang agtrabaho. Tapno di mo mat ko na. Ha? Ang apay aya masapul at tangdanan kang agdalos. Aglaba ka nagluto dito'y balay. Kaya't ko ti agsapul iti trabaho, mama.
Awan mo tinailepas mo. Anya kumatrabaho ti mastrakam. Di kag sayang iti oras mo. Basta siyak ti makaamoy ti kaninyo kini Andi ko nakmat. Suportaran kayo. Kumusta kayo ngay dito'y balay ipag? Nasaya at matla ka diti pan nakilangan ni mamakan ka? Wan ipag. Madlaw anasingpet ka, Jemay. Iso asikala ko man ti makaamo amang paspasensya kini mama. Amok ngamin ti ugali ti inami ipag. Naturay. Okay lang ipag. Kabailak ti makitinunos ka ni mama. No kasta, aginaw ka ipag. Wan ipag. Agtalon a bulan. Wow! Mayat Adanton ka na ka. Gat, ano sanyon ati agnaad dito'y balay? Tapno adakad ka doon ni mama. Mababainak nga rudan ipag. Awan trabaho ni Andy. Awan mo trabaho. Ni mama amin tagas-gastos diti balay. Ay na, talaga akas na. Dagdag-dagak ni Andy ngagtrabaho. Napili mo diti trabaho na ipag. Ay na, talaga akas jay day di ang kabsat ko. Napili iti trabaho. Ti kayat na nga taa, kat agbalin adagos ang manager. Di na kayat ti agrugi iti baba. Ay, wan nga rod ipag. Kabayatan ti panagdan nami kanya Andy. Mamamwa kong nagiti ugali na. Nangato ti pride na. Ay, wan nga rod. Agpadadakin ni mama ahay pride. Andy, agbakasyon taman mo ti balay. Kailiw ko ni tatang. Sige. Ngam damagag pa kin ni mama no palubusan na ta, ha? Ha? No palubusan na ta. Nasayaan. Ngam no saan? Please, santa ko mga ipilit, Jemay. Andy, saan ka kumamasaksakitan ha? Saan ka kadi ang makadesisyon na siksika? Masapol nga ikamang mo amin kan ni mama? Jemay, ni mama ti provider ta. No saan nagapukin ko na, santa namangan. No saan nagapukin ko na, awan balay ta. No saan nagapukin ko na, Okay. Saan kumaday ta ti pagrikyaran ta, Andy? Sige, aramidam ti kay kayat mo. Saan akon ang makibiyang pay? No kayat na ti agbakasyon. Di iso lang ti aghawid. Agbati ka, Andi. Sige, no dahito ti katyo, mama. Saan mo akabisado dagiti tattao ijay lugar ta? Ang mga nadamang kursonada kan ka ijay, katanya pa'y ti aramiden dakan ka. Wan ma, Oh, adtoy, kwartam, Andi. Ingka matagatang iti kasapulam. Gumatang kay ti baro a pantalon, sapatos, kanda dumapaya kasapulam. ha? Nagsweldo kan, mama? Wen, ingkag shopping. Igatangam tumat di asawam iti lipstick na. Tapno awan ti may bagbagan na. Nagtaerting pas ngay mo anak ta, Jemay. Wen nga ron, Andy. Narigata na ka nang ipasngay, ta nakaluklukmag. Kaingingas mo to'y apo ko, Kandi. Iso anataar. Kasto'y tirupam iti maladaga ka. Ah? Kasta ka di, mama? Wen, kasto'y matlati kinataar mo iti Andi. Ay, nembaglakit din, tay malakan ka to'y apo ko. Ay na, nag-cute nga ubing. Ay, nakaay-ayat launay. Ay naadin ko, sumapol kan iti trabahom. Tani, kaddan anak yo kini Jemay. Kasla nalipat akong tinadal ko, mana. Jak samot may applyan ti kurso nga inturpos ko. Ay na, i-apply mo ngamin kasanon no awan ni mama. Anya nga iti pangbiag mo iti pamilyam, ading ko. Saan ka kumaamang Ambot ama nang umapal ka kanyak. Ha? Apalan nak, tasyak lang titultulungan ni mama. Ni, saan akas na? Panangisakit tar aramida, Andi. Sa anak nga umapal, taadamat panggadan ming agasawa. Biddo ti pampanunutam, Andi. Anya kumangay ti apalakan ka. Sige, tatapay papanak.
Kumuha na ka man. Anyan ti kabsat ko. Talaga adi na kayak ti paisuro. Kat, kumusta ti pa nagsarak yun ti gaya mo? Anyat nagsaritaan nyo, Jemay? Ay na, nakabakbak na nga tayo siya gayam ko lakay. Kat adapay gayam resort kan restaurant nan. Kaya't nakatulungan. Agtrabaho ak kano iti restaurant na kas waitress. Anya? Agtrabaho ak, isong awawiram da anak ta, ha? Ay na, magagaran ako nagtrabaho. Di ka pa'y lamang namnama, Jemay. Tamagag pa'y matkin ni mama, ah. No umanugot ngagtrabaho ka. Bueno, saan? Anya? No agtrabaho, palubusam. Basta itad na ti sweldo na kan ka. Tapno adda paggatang yu iti gatas ti apo ko. Kasano ngay mama? Diyak amo ti agaw awil. Di kagdanag, manang danak iti mga awir iti apo ko. Siyak ti makam mo. Basta palubosam di asawam nga agtrabaho, tapno at damat may tulong na dito'y balay. Hello, Jemay. Kumusta kan? Kaano ka nga gawin? Saan na ka makaawid? Busy ak ngamin, Andy. Di ka laka din makalangan iti trabahong bakat? Saan na kami ka di akailiw itanak ta? Makumi-kumak. Awan day off ko. Sayang ngamin ti aldaw. Imbagak mat kan kaano kayat mo. Umay kayo iti anak ta ditoy. Ta ditoy kayo nga agnaan. At the boarding house ko ditoy. Impakadakin ni mama. Di na kami palubusan, Jemay. Okay nga ron, makamo ka. Sige tani, trabaho ak manan. Bye. Mabit lang. Hello? Andi! Oh. Tulong! Oh! Ha? Ni mama? Ang pingatan! Sika ka di ti anak ti pasyente, mister. Uwan, doktor. Kumusta ti inak? Ladingitak ngam inaramid min ti amin nakabaulan mi. Ngam saan mi nanay salakan. Nakarja ka restinam. Ha? Saan? Saan namatay ni mama, doktor? Pangasiyo, ispalin yun ni mama. Ladingitan mi, mister. Ngam awatan tayo kumandi amin. Mama! Itatawanan ni mama. Anya ti planom, Andy. Diyak ka mo, Jemay. Diyak ka mo. Ay, may kawa kaitan. Tawanan ta advisor mo iti amin na ganwat mo. Ha? Agsubliak iti trabahok. Tamakitak kat awan plano nga agtrabaho. Iso asikat ti mga awir iti anak ta. Pagawidan tan ti yaya ti anak ta. Tawan ipasweldo ta kan kuana. Sikan ti mga awir iti anak ta. Ta siyak tagtrabaho. Kwa, Jemay. Kinapudno na. Agad-adal lakbayat ti panagtrabahok. Kat umadanin ti panagturpus ko, Andy. Anyo? Nangato tarapaap ko para iti anak ta. Isungag purpur sige akamang paadal iti bagik. Kat tangay awan narapaap mo para iti pagsayatan ti pamilyata. Agaw awir ka nga rod. Tapno maipamaysak ti agtrabaho kan agiskwela. Mano ti masapol mo, Andy? 2,000 ko manod na manang. Mabait lang nga rod ta mga ala. Pasensyakan manang ha. Awan mo't ngamin ti sa baling nga asitgak, no di si kalahan. Manumot ngamin nga agpaw iti ti kwarta ni Jemay. Agad-adal di asawam. Iso ang maawatam ko ma. Apay no sumapol kay ti trabahom. Tadakkel matan ti anak yo. Mabalin mon nga ibati dito'y balay. Uray taadda ti katugangak amang bantay kadakwada kadagiti anak ko. Saanin manang? Kahit kung ipamaysa ti atensyon ko itanak mi. Sa labali, ta makagraduar ton ti asawak. Makasapul to itinatalgad a pagtrabahoan nan. Anya? Apay nga itakalaan nga agaw, Jemay. At sa bala pag-awidam. Anya, unay matinti kasta pa nagsasaom, Andy. Nagalas ti pagkitkitaam kanyak. Kasano? Tunggal umawag akin ka, kanayon kang agdardaras. Kan manmanong agawid ka. Makumi-kumak nga ron, tao madanin ti pa nagturpus ko, Andy. Diyak pa dyan. Pagpambar mo ti panagadal mo. Gamam mo, addan lalakim. Ay, nabanuga ka nagbiyahe. Kaya't kung tagina na. Awan oras ko makirinikyer kan ka.
Tawan kinapudno dagita nga ibagbagam. Mapana ko nandi, di mo baybayan ti anak ta, ha? Awan ti pumanaw, Jemay. Ni, apay ngay, kasanon ti trabaho? Di pa nagadal ko. Agsardeng kan ngagtrabaho ka nagatal. Agtalinaid ka lang dito'y balay. Tapno mabantahin ka. Umadanin ti pa nagturpus ko, Andi. Basta di kan agsubli iya suwag ko nak. Di nakpagpungtulan eh. Nagtali na ang di balay. Adda nga ro di pa kan mo kada kami iti anak ta. Adda ka nan tayo? San ka pala ang nakaturpos iti panagadal mo? Ngam natangsit kan, Jemay. Nakarakaron tun ti kinatangsit mo no professional kan. Iso nga agsardeng kalaangan nga eskwela. Ala, di ka madanagan. Jak baybay anti anak yo, Jemay. Ken siyak ti makaammo nga agpalawag iti kabsat ko. Ay, agyaman nakipag. Sana bali. Umadanin ti pa nagturpos ko. Basit lang nga anosan. Nga sino ti babae akadwam dito'y balayo, Andi? Kasanon numaamuan ti asawam tar aramidam? Awan lang arod trabaho mon, kastapay la ti aramid mo? Awan mo't lang hindi patagugin ni Jemay manang. Amok. Isok-sukat na kun na jay. Iso nga isukat ko mata. Tapno patas. Anyan ti kasta pa nagrasrason mo, Andi? Agpanunot ka man mat iti nasayaat. Nagsingpet di asawam. Ngam pagatapam iti madi. Basta patas kamitan manang. No kabailan nak na isukat. Kabailak may. Ha? Oh, naklaat ka nakakita kanya, Andi. Oh, Di mo ninamnama ti isasangpet ko. agwa de. Di kagsaray ti dalan ko ta sumrakakon. Agwa. Amok! Adda ti babaim ti balay. Iso di na kaya tapas dragan. Apay, di mo kaya't ngagkita kami? Di kagdanag. Saan na ka mang riribok? Awan ammo ka nagbasulak kan ka ngam no apay nga aramidam ti kastoy kanyak, Andi. Aklunong ngaminan nga at dalalakim. Di mo ipulagit taramid mo kanyak. Awan pamanagnag mo iti dayta nga ipagbagam. Nagsakit ti aramidam. Iso pumanaw kami ni anak ta. Itad kunti wayawayam. Ulitag, saan kayo ariribukan iti babaim? Umay kula ang alaan dagiti kagawa kan ti anak ko. Natangsit kan. Taddan trabaho. Adda sigurong padam a professional anang sukatam kanyak. Sawam ti kayat masawan. Basta siyak, nadalus ti konsensyak. Tawan madingar aramidat. No kasta, nawayatan Andi. Awanan ti pagbutbut nga. Tapi manawan ti asawam. Wen Grace. Kitsabay ko ma. Tadikan tumauma kanya ka. Di nakto panawan. Saan to apulos, Andi? Ngamin, libre ti pag naadak dito'y balay mo. Saan akon nga agabang iti pagyanak? Oo na. Iso nga agtrabaho ka lang tayo, Jack Lab, wan. Di ka pumpanaw ijay. Tani, awan pang gadak. Wen, di ka madanagan. Ta iti din nam ti pagbaketak, Andi. Agkadwa ta aginggat ingana. Kumusta ti trabaho manakaw? Nasaya at matatang, nagsweldo akon. Iso agimata nga kiti kasapulan nyo iti anak ko. Anusan nyo ti apo ko yo atan eh. Jakmat mabalin nga ikuyog iti ayan ti trabaho. Ay na, awan problema iti dayta. Kasing putya bukop. So na lakabantayan. Aywan, kumusta nga tamutan yan day? Ay, jak amo tatang. Awanan damag ko kadakwada iti babae na. Ay, si Kangay, ang mga nuwada mo tinobyo mo na ko. Awan tatang. Jak mabalin ti makinobyo wano makiasawa manan. Ngamin, nagkalay sa kami kani Andi. Ha? Lukasta, adapay laka dinamnaman ande. No bilang agsubli maningking ka, anak ko? Kwarta man, Grace. Anyamatan, si kalaakan na yun ti dumawdawal iti kwarta kanyak. Imbis asya kumati ikam iti kwarta. Saan? Tabaliktad mo. Kit si kang haruta da trabaho na. Hay, makauma mat ti kastoy. Maturog mangan laang ti ammom nga aramidan.
Dumanawat ka pa iti kwarta. Si kamat ti agtrabaho anday. Ay, masadutak. Di naktupay pagtrabahuan di mama. Si kantulaki di mo tayo. Makaamu ka iti biyag mo. Manang, saan ka di ngayon imay ni Grace dito balayaw? Ay na, di mon sa pulin day a babae. Ta nakasarakan iti lalaki amang ikasarkan kwa na. Ha? Apay, di mo pa'y nadamag aya. Kat no addan sa bali a nobyo na. Kat damag ko atulagan dan ti kalaysada. Anya? Awanan ba inday di a babae? Manangalilaw gayam. Ay na, ading ko aya. No di ka agbalbaliw, talaga pagpapanawan da kadagiti babae. Sika ti lalaki, iso asi ka kumatirumbang amang pakan iti asawam. Saan? Taiso da magtimang pakan kan ka. Asino nga iti makaano si iti danam no kasta kalatan, ading ko. Agbalbaliw ka kuman. Apeng imay ka. Anyat masapul mo, Andi. No ti anak ta ti gagaram, aday jayan da tatang. Ije ti pang sarong karam kan kwa na. Naggapo ako ni Jay May. Imayak, ta umayak agkid daw iti pamakawan. Kitsapay ko ma, ta mapakawan lang. Ikarik, agbalbaliw akon. Sulnitak ti ado nagkurangak kada kayo itanak ta. At damastre ka katrabaho. Agtrabaho ako ni Timabi, Jemay. Napinta sa damag dayta, Andi. Nasaya at unay. Awatin na kumangarod Taurnusan tanti amin kadata. Ipagpagapumla kuman iti anak ta. Lading itak. Ngam jakon maisubli ti sigod ariknakan ka. Gapo iti nakaro apan ng paspasakit mo kanyak iti kalabas. Iso sorry. Ngam di ka madanagan. Tanawaya kalat ta amang sarungkar iti anak ta. Basta jakon kayat ti makisinubyan kan ka. Kat sapay ko ma, tamaawatam dayta. No kasta, agtrabaho kan, Andi. Awan mana. Awan na pintas apagtong palak. No jak agtrabaho. Una, nasaya at mat na napanunot mo dayta. Awanin mang biyagkan ka, isong agtrabaho kan. Awan mana. Kat pagtrabahwam nga rod, ading ko. May sa pabrika mana. Mangrugi ako nindon bigat. Ay kat nasaya at Ngam, manang. Pabuludan lakman ba iti kwartam. Bayadak to nagsuldoak. At ang amin papanan mi kadagiti barkadak. asino abarkadam, dagiti padam nga artak. Ni manang mo't. Papanan nyo aya. Ag-outing kami manang. Ipapas kong ti ag-happy-happy. Tagtrabaho akon inton bigat. Pare, di mo bardasan ti agpatalaya. Nabartag ka ba eh? Pare, namasabat tayo atak. Tudan na! Ay na, ading ko aya. Naimbag ta saan ka nairaman kadagiti natay akakaduam. Uwan nga ron, manang. Iso na lang na. Saan ako na makabag na. Tanader-der, itis ako. Wan nga ron. Una yan aya, ading ko. Sa lupa yan, nagharap ko iti biyag, manang. Diyan ako na makatrabaho. Tayo nutil akon. Ading ko. Agbabawi agitan. Ano kung mata nagtrabaho ako pa yung lady? Anda ko manurnong ko. No kano pa yung makatrabaho akon. Gusto ibutin. Tilagtong palak, marang. Kasano da ito yan? Awan kwarta tayo na paggatang iti abuno. Nas ka na maikanan iti abuno di mula tayo. Ay, day tangarod ti pampanunutek lakay. Parikot itano sa dino ti pagutangan. Padasum nga ta mapan umutang kada tatang. Ay mga no da kwartada.
Barang adda ati maipautang ni nanang. Sana balay. Bayadan tamot lang apaman nga adda kwarta tayo. Wan lakay, mapanak numalom ijay ayan dananang. Ay na anak kaw, pasensya ka na. Ang naranam mga awang kwartak ita. Ay, kasta ka di tatang. Di matangak namin iti agas ko iti kalman. Kaya nabasto dito'y balay. Ay, isungawan na bate iti impawit ni Manang yu adina. Ay, kasano day to yun. Awan at talaga ti mausar mi ijay garden, tatang. Kasapulan ng jay mula mi ang maikan iti abuno. Kastaya. Ay, padasamat ti mapanijayan daading mo adjuve. Barang adda mautang mo kang kuana. Wan nga agpaysoan niya. Alaman nga rod tatang, mapanak man ijay ayan ni Jovi. Naimbaglaangan at dapay na bata a kwarta mi manang. Kasta ka di ading ko, ay naagyang manak unay. Awan at talaga ti amok apagutangak asabali. Mano ay ti kasapulan yo? Uray 5,000 kumaading. Ay, sige. Pautangan ka manang. Ang saan ko maunay ang mabayag tani. Kasapulan mi mutlaang. Nang runa itatamadamamat lang ti trabaho mi iji garden. Wen, di ka madanagan. Kalpasan ti do alawas, bayadak metlaang. Sige, mabit lang manang. Inakalangan ti ututangam. Ay na, agyaman ak unay ading ko. Ay, naimbaglakit din tada na ipautang ni Jovi, lakay. At damot lang maigatangan iti abuno. Nasayad no kasta. Sana bale. Kalpasan ti trabaho iti garden. Inak makitrabaho iti ayanda parinardo. Wen imbagla pagbayad ta. Wen, awan pagdanagam iti dayta. Siya ti makamo amang bayad iti inutang mo. Yug mo din Siya kung ti mapan agorder iti abuno. Naimbaglaangan at tanadanon kayo manang. Bayaw, umay kukumasingiran ti kwarta nga inutang yo. Ha? Kasapulan mi nga minan, iso ngay mayak. Paggatang mi kuma iti spray mi iti mula mi. Ay na, pasensya kan Jovi ading ko. Awan pa'y matkwarta mi ita. Wen nga rod ipag. Pudno, ti kuna ni manang mo. Diyak pa nga min nagsweldo iti pagtrabaho kahit. Ay, kasano nga ron ngay? Kaano ngay ngagbayad kayo? Umay kalangan inton sa badaw. Sigurado nga danton kwarta pagbayad mikan ka. Anya ka mutten. Kasla itarayan mi ti utang mi kan ka, Jovi. Ha? Agasam, dito'y pa'y atalaga tirsena ti pangsingiram kanyak. Unay ka mutten? Ay, pasensya kan manang. Mapanak ko maitay di balay yung nakita kamot dito yun. Isong ay bagakon Makauray ka kumamot Saan mimot nga itarayan ti utang mi? Apay nga ron ngay makapungtot ka manang. Agsingsingirak lang mat. Kan may sa, imbaga yung agsubliak ita nga alda. Ha? Awan pa'y nga rod kwarta mi ita. Urayom latan asyak ti mangitulod iya balayo. Apay, anya ti makagapo ang nagsinungbat kayong agkabsat, kumari. Dayjay man akabsat ko. Di na lang mailugar ti panagsingir na. Iso ang nakapungtuta ka. Ay, kasta. Ay, una yan ni Jovi. Gaputa pumimpintas ti adda panagbiagda. Ad-addamutin at tumangtangsit da. Ha? Mabayadak tulaang ti utang ko kadakwada. Ha? Ultimo, jakon maulit ti umutang kadakwada. Iti kasta. Maliklikan, ti di pagkinaawatan, may papan iti kwarta. Kunakon kat. Itatasingiram ida. Isuda pa'y ti makapungtot. Ay, wan nga rod Siyak ti nagpautang. Siyak pa'y ti dakas. Una yan ni Manang Lani. Dayta ti parikot kadakwada. No singiram, ado ti sa uda ang makapasair itirik na. Ay, wan nga rod Lawlawan ko na nagpautang. Naasyanak mat nga minidimay day di balay. Agpakpakaasid No maminsan, amumton manang. Ay, talaga saan da na makaulit ading ko. Ultimo damot na. Jay tupay kwartak abinulod da. Aging gayta, di da pa'y binaybayadan. Ngamdya kon siningir. Gaputa para mat iti ka anak ak tinangaramatan da.
Sumubsobrada mat. No saan lang aga po kadagiti anak da? Singirak ko maidakat. Nala, baybayaan mo, Jenny. Tulong mulatan kadakwada. Tunggal sumro ti sakit jay inaunang anak da. Awan mo't sabali a pagtarayan da. No saan ada kayo nga agasawa. Ngam no saan da ka sa pulan ti tulong. Nalabas ti panagsasauda. Ay, day tangarod ko mati panunutan da. Ang amala, baybayamon. Addan tulat ta panawan ama panunot da ti biddut da. Kung namalan sana mabayadan ti utang. Unay ka da kabsat mo. Di dala makaururay. Kunamatlan nagdakkel agatan ti utang takadakwada. 5,000 lang mat. Malak tulat ti sweldo kiti pagtrab-trabaho. Mapan ko man bayadan. Amang ano isaw, ti di da pakaturturugan amang pampanunot iti utang ta. Wan lakay, syakton ti mapan agbayan. Ay na, amom, nalabsak iti Gardinda Jovi nga agasawa. Wow, naglawat ti Gardinda si ka. Ha? Nasurok sa amay sa ektaryan, di mulad da. Nalawa ngam nababamot ti presyo ti kamatis ita. Iso nga awan mo't lang. Anya? Ay na, blessing para kada kami anababa ti presyo ti kamatis ita. Tapno makisayan man mat ti kinapangasda nga agasawa. Uray ado ti tao. Agasam, agsingsingir da. Ay naunay kan, aging gaita, nasakit pala tinakam mo, gapu iti panang singir da kan kanjitersen na? Ay na, iti kanuman, jak tumalipatan day jeng inaramid na kanyak. Nagsakit at talaga tinakam ko. Anya, kasta tinakunan ni manang mo alanay. Wan tatang. Saan lang ang aday ti abakla tinang ibagaan na iti kasta? Apakaragsakan da kanuta na babati presyo ti kamatis ita. Anya, ay una yan nilanay. Kasla di na pampanunutan dagiti isaw-sawang na. Wan nga ro tatang. Dakas nga apal day jay. Isu akas jay ti bagbagada. No agsakit jay anak da. Dama ng Jovi akanayon ti pagtarayan da. Ngam ita, kas jay ti bagbagada. Mala, bayam. Takasaritak to nila ni may papan iti dayta. Sana nasayad dayta nga ibagbagana. Anak kaw, saan na nasaya at dayta nga aramidam iti kabsa mo? Sikat tinakautang. Iso arumbang asikamot at agpakumbaba. Ay natatang, amok asyak tinakautang. Ngam saan kumamat akas di ater aramidan ni Jovi. Ha, agsingir, iti kaadwan ti tao. Sinaludsod ko ni Juve. Pudno asiningir na ka store. Ang nasaya at mo't ti panangibagana. Di na mo't kanuimpig sa ti panangibagana. Tapno mangag kumati adu a tao. Ulbod at talaga day di a babae. Nagado tinakangag. Dahita ti parikot kan kakait. No singirin da kasi kapay tagsakit tinakam na. Panunutam kumamat at tunggal adag sakit kada kayaw. Wano kasapulan kayo iti tulong. Ket da Juve nga gasawa ti kanayon nyo apagtarayan. Ay natatang, manipod ita. Saan kami nga agkidaw iti tulong kadakwada. Ngamin, nagsakit pa'y latinakam ko nga aging gaita. Gapo iti panang singir na kanyak ijay kaadwan ti tao. Anya, Ay na, di manunan kanyak day taasaw ni manang lani, tatang. Ay, nagbita di manon kanyak. Taado tinang ibagaan na. Apakaragsakan da kanuno na babati presyo ti kamatis. Juve anak ko, agpakumbaba ka kumalat ta Aw-awatem latan ni manang mau. Di kay madanagan, tatang. Awan mo't madingar aramid kadakas kadakwada. Kan may sa, awan panggap mi nga agasawa amang balis kadakwada. Sana bale, taitatan na babati presyo, saan kami pa'y mat nga agap-apit. Kat sapay kumaa, tenton madanon ti panagaapit kat nguminan ti presyo. Iti kasta, da kami ti madaan iti bendisyon. Ay, nasaya ati kasta panunot mo, anak kaw. Sapay ko mga road takasta. Ay, nay, anya dagita imit mo, anak kaw. Kasla grocery, Mike. Ay, wan tatang, nag-grocery kami iti asawak.
para kada kayo. Ay na, agyaman anak ka. Ay na, pag isaw, awan na bastumi ka ni ading mo dito balay. Ay, kastaya. Nala, ada amin dito ti kasapulan nyo. Apay nakalako kayo na ay tinatangyaw. Ay, tatang. Kat, ay na, maragsakan kami. Natsambaan mi tinangin na presyo. Kastaya, ay na, ay, nagsayatan anak ka. Ay sos, mayat ti parabor kada kayo ah. Tatang, isa nag-grocery kami para kada kayo. Oh, lakay. Intad ka din ni Manong Jun ti bayad tinatang nga impaw itay di kalman. Inted na nga. Anya matan ti kastoy. Akong payagas ti bandog met. Anya? Kayat mo asawan, nababati presyo ti repolyo ita? Imbag pa kita ginatang da, uray na baba. Ngamin, ako na ni Manong John, nga do ti imbaklod na anatang, dagiti paada tayo a farmers, ta nababauna ti presyo. Anya? Kasano da ito yun? Awan lang aro din maigatang iti abasto. Nautangan tapay. Anya, matan. Kasano day tuyen lakay? Imbag agpautang pay ni Ros iji istorna. Kat nagadun nga utang taas saan tapay anabayadan. Kan maysa, naibusen ti agas ni Lloyd. Saan amabalin alumangan nga agtumar. Hello? Hello lakay, agawid ka kumaitamot naang. Apay? Ni Lloyd, simrumanan ti sakit na. Naskan nga itaray ta ija ospital, itamot laang. Limita man ti bibig na. Anya? Ay, sige, agawid ak. Kasano day tuyen lakay? Awan pa'y apulos ti kwarta tayo. Awan ti maayaban amangipan kada tayo ija ospital. Unirod, awagak ni Manong John. Nagibiyahe mo't gamit tinatang. Kasta ka di. Lakay, ada lumabas alugan. Da Jovi nga agasawa. Una ka siya. Higdakman pangaan. Agyaman ak unay iti panangituludyo kada kami dito ospital ading ko. Ay, awan na nyaman naman ang lani. Imbaglangan at naranaan da kami alumabas itay. Wen nga rod, noawan kayo, jaklamon. Awan ka di kwarta nga aramatan nyo, manang. Kinapudno na ading ko. Agparparikot kami ita. Gaputaawan apulos ti kwartami nga imay dito ospital. Ay, kastaya. Mabit lang nga ron. Adtoy, naimbag lang aramatan nyo dito ospital, manang. Ay na, agyaman ak unay ading ko. Agyaman kami unay ipag. Ay, awan anyaman na. Kasta talaga tagkakapsat. Agtitinulong no maipapan itirigan. Tulong mi day kada kayo. Iso adi yun panunutan. Ay, wen gayam, no ma-discharge kayo, umawag kayo laang. Tada kaminton timang sukon kada kayo. Ay na, agyaman ak unay ading ko. Jovi ading ko, mababay inak kada kayo. Ngam imayak lata, gaputa kayat ko ti agkid daw iti pamakawan kada kayong agasawa. Aklunak nga ado tinagbasulan mi kada kayo. Ngam pagyaman ako unay, gaputa nagtali na adlat ti kinasaya at yu kada kami. Manang, Naamiris min dagiti biddot mi ading ko. Gapu iti kas di pasamak iti anak mi. Anaira na nga awan apulos ti kwartami. ay kat nasayat ano na amiris yu day tamanang. Ang awan day jayan, saan yu na panunutan? Pakaragsakan mi unay ti tumulong. Gapu tamarik nami agapu iti panang tultulong mi iti tattao. Sumangsangbay mo ti bendisyon kada kami. Pakawanin na kumaading ko. Rumar, lakay, handa ka magayaman. Kumusta tay pagnamngay? Nabayada mong tay gatgata nga matalon. Uwan bakit? Nagsabat kami ti presyo akayat na. Ni, kung naman nung di mo kabalan ti kayat na presyo. Apay, nagdiskitaram iti inayon mi ti kwartata ngay. Bakit? Inayon ko, tay inabak ko iti palutan. Anya? Kunak manoy ni Jamon ti makisugal. Italang manin bakit? Naimbag nga rin na nga bakak. At da inayon ko. Maudi day tapan nakisugal mo na. Ay, di ka kadi agungungat bakit?
Sana balita na nga bakak mo naswerte ak iti kakasta. Wen angam laglagi pamasan nga agnanayon ti swerte. Nagbaybayag, bawian da mulakan ka nagita nga babakam. No, ay na. Nay, apayan bakit? Anya, mapaspasama ka niya mon. Diyak man ang mulakay. Manual daw nakastuyak. Agore ka. Kaano tayo naudi pa nagbinulan mo? Ah, ayaw ang agpaiso niya. Diyak mo malagipan. Ay, tinasaya at agpilis ka, tagpa-check up ka. Amangan mo't no aginaw ka. Ha? Kasta nga tang agpaiso? Ay, alang nga rod, kuyo ganak man amapan iti doktor, lakay. Naimbag ka pa'y mare. Manot tawon mo, ngam nagsikog ka pa'y laang. Ngam siya kay awanan. Napukawan tinamnama makin nila kay ko ang maaddaan iti anak. Lumakay kan bumakit kami ngaminan idinagasawa kami. Ay nakinapudno na mare, di mininamnama da ito kanila kay ko. Ang nupay kasta, naragsak kami lata, ta blessing mananda ito kada kamay. Wen nagbiit nga aglabas ti aldawan niya. Balasitangan kan bariton dagiti anak yo kin nila kayo mo. Wang nga rod. Ay wan, anda ka di bunga dagitay manggayaw. Agdawat ako ma. Ay ado sige tapagulyak to nila kay ko. Ipanto nila kay ko ije balay yung mare. Ay na, agyaman ak mare. O, pare Jesse, si Kamil gayam. Umunag ka, ne. Andiyan ito awit mo? Mangga pare. Imbilin ni Marikate ka ni bagat kaw. Siya akong tinangyag ta madamati luto ni bagat kaw. Ay, sige. Nung kayat mo, mapantay injili ko ti balay, ta adda ngamin aramida ki jay. Anyat kuku amaya pare. Ikak man iti vitamin dagiti tarakin ko amanok pare. Dagiti pangpalot. Kunak mano insardeng mo na itabisyong pare. Sagpaminsan lang pare. Imbag man tadi nakaungtan ni bagat mo. Saan nga gungat day jay? Ta kanayon mo ti panangabak ko. Ken itad kumot ken ko na ti abakak. Ha? Ken no adda abakak. Igatang mi adagos iti talon pare. Anya? Di limawan tay saksaka atalon mo. Ay wala pare. Katas ng palot day jay. Lalaki ka no tuisikog ko lakay. Ay kat nasaya ta. Tapno ano ti mangiwaras iti apelyido. Wen kati pagyamanak, awan nakita da problema iti sikog ko. Talaga high-tech ita amin na niya. Sana kasi diyon una na panawan. Samula maamuan no babae wano lalaki ti anak mo no naipasngayan. Wen nga rod Panagkunak, swerte ta da ita sikog mo bakit? Ta manipod in sikog mo rita. Adon tinaipundar ta. Ay wen anya. Ay na, sapay la ko mga rod at agnanayon da ito aswerte talakay. Uwin bakit? Ket an nadama ka na yun ta salon at mo ha? Tapno na salon at tumot ta anak ta nga ipas ngay mo. Wen ka di lakay. Ay, anya nga tano ay bakpay laang ni nanang dito'y balay. Tapno dakad kadwak no kas jingawang ka dito'y balay. Ay gat nasaysaya at manan, bakit? Nanang, nagsakit una yung tityan ko. Aga nakaksan. Anya, ayan nga min ni Romar. Pumanaw-panaw pa ilang amain kat amuna mo't nga asidagan ti panagpas ngay mau. Tsak kabala, nanti sakit tityan ko. Mabantayaw ni sa ospital. Unay kamutan, Romar. Amumat nga si dagan ti panagpasngay ko. Ngam pumanaw-panaw ka pa ilaang mat. Ay na, di kan agunget bakit? Ang mga no mabignat ka. Ala, aginanakan, tapno daras ka pumigsa. Ay no, nagluk magtimpas ngay mga anak ta. Nagwapo pa'y. Kaing ingas ko launay.
Anyamot din. Nagmalas lakat da tao na ya. Apay, anyat pagpupuduta masimang Pedromar. Nabakak man na. Sayang di pustak. Ita akla anabak. Medyo dakkel mat di inabak da kanyak bakit. Ay bon, ayan tayo anak ta. Inala ni Mari LV, mayatan launay ka ni baby. Pagayat na ray-rayawan. Isubli na mo la kanuno madamdama. Makay, ayo day tinga ubing, Elvi bakay. Man-manong agsangit, man-manumat nga umisam. Un nga rod lakay. Nadlaw kumot day ta. Ngam gagangay nala siguro ta ubing paymat. Maalagon dawaya mo ti kaadda na dito Ta isublik manen no madamdama. Ang mga nusap-sapulan dan. Naimbag man ta kayat da ngay pabulod to'y ubing kadata. Tapno maaramid na dagiti trabaho na iti unag ti balay. Maala, uba man pay laeng, taornosak to'y bag nga ayan ti gatas na. Lakay, sa bali mo ti mapalpaliiw kun iti naudi nga anak ta. Nga anya bakit? Special child sa mo ti anak ta. Anya? Pagkunamat. Basta, kasta ti madmadlaw ko. Adu dagiti pagilasi na kasaan anormal ti anak ta. Anya? Ay saan? Jack makro nakasta ti anak ta, kati. Kan isunsamot ngagmamalas sa kijisugalan. Taday ta anak ta ti mangmang ta di ti malas. Anya nga'y taramidan ta. No, anya nga tinangin inawa ma. Tapay nagbali na kasta ti anak ta. Ni, apay asyak ti pabasulam nga'y. Tinasayat, ipa-check up ta. Kit sapay ko saan apodno ti atap ta. Lakay, husto ti atap ta. Adda na'y dumduma sakit ti anak ta. Adda diferensya na. Ay, Jack maklon day tang obing. Isumot lagayam ngagmamalasak. Kunak no swerte day tang obing. Problema mat gayam tinsangbay na kadata. Anya lagon ti ibaga dagiti tao. Abnormal ti anak ta. Katuray siyak mata. Jack mat kayat ka daw aware ng abnormal. No kayat humare, da kayon ti mga aware iti anak me. Han? Sigurado ka, Mare? Ay, kayat milaunay Kayat nga tanila kay mo. Kayat na dayjay. Tana asidagan tirik na iti ubing. Takanayon ko kat nga rod abuludan kada kayo. Alang nga rod, ampunan yun ta anak me, Mare. Ay na, Mare, ang mga numakmaklaat ka laang. Ang mga nupagbabawyam to day nga aramiden nyo. Saan? No kayat yo, agaramid tayo iti kasuratan. Tapno nalawlawag ti saritaan. Ay, addan anak ta bakit? Hun nga rod lakay. Kasladyak pa'y lapat yan nga addan ibilang ta nga anak ta. Huwan nga rod bakit? Agam mas dawak. Apay nga ta, ngayon paampundan kada tatoy anak da. May salaang ti amok arason. Tana sa idi kanyak ni Marikati, adi na kayat ti agaywan iti special child. Anya? Anya da niya nga angot. Kaslan da mapupuuran bakit? Ala, tay insaang ko iji kusina. Nalipatak mo tan lakay. Ang dasok nga agtaw di kusina. Mauram samot ti balaytan. Ala, hun nga agpaiso. Irar mo ni baby. Darasam. Agkid daw kay titulong ti karuba. Tamang kita kit ti kagawaan ang kabalak amay salba. Darasam, tanay na puskolon ti asaok. Ay nalakay, awanan. Namimpinsanan adim maputi balay da Mari LV. Adamak hindi sumagmamano ang kagawaan daan ay salbar Ay, pudno tayo atap ko. Amalas da diyang ubing. Kita, manungal daw na pala kadakwada ng kasjayan tinapasamak. Ayun, anya. Ay na, naimbaglakit din ta saan adata tinakapasamakan dayjay. Naimbag ko nam, tayong paampunta adagos da diyang ubing. Tano saan? Agmamalas ta pala ko mga gingga ita. Mari LV, makipaglading ita kiti napasama kiti balayo.
Ay nahagyaman tayo laangan, tawan na dangran kada kayo. Ay, wen nga rod, Mare. Ngam nagkasang. Awanen balay mi. Kat anyat plano yu itaningay, Mare. Ijay kami payla ang kabangibang abarangay nga agnaed, Mare. At datay basit alote nila kay ijay. Patakderan mi iti uray basit abalay. Kentap numaliklikan dagiti chismoso kan chismosa akaruba. Amang ibagbaga amalas kano ti anak mo nga impaampon mo. Lakay, lakay. Ay, apaya kasta tilangan ba kahit, At damanin na awat ko asurat manipod ijay pagadalan da James. kahit, anya tinakalanan iti surat. Waiver mat lakay. Waiver para ite. Gaputan na laing iti sports ti anak ta. Maysa ni James kadagiti napili nga agbalin nga scholar. Kabalan na nga ta. Ay nalakay agtalag kakadi iti anak mo. Nalaing ni James. Iso apirmaan tanda ito eh. Ay kat wanan Sa bagay, di tanton problemaen ti panagadal ni James no kaskasanaw bakit. Unay ka matan, Romar. Kastamlatan na ka na yun. Di mo matan idyan ti arak. Minalam ka matan ng agbartag. Di ka man kundi ungar dita kasi. Malaki din, ikaw wan na kiti makanta mabisina kon. Anyot na sila. Tayo ugot ti kamuti analak di tarubayan, ha? Anya? Rabi-rabi, ugot ti kamote. Wala ka dito sa balay. Apay, di ka mauma iti ugot. Anya ko matigatang ko nga iti masida. Kat di ka matmangyawatan iti pagpalengkek. Awan may giga makakwarta. Ay, kat agtrabaho ka ngamin Kanayon lang siya kaon. Makauma kayo mo ta bibiyagan. Na? Ha! Daytang amin kat. Tadi mo inanan nadandag iti na ipundarta sa nikwa. Nalaing ka ngamin ngagbisyo. Gumaliwat ka man. Kagpaiso man! Hmm. Adong agpaiso na ipundarta sa nikwa ide. Gapo iti panangabak mo iti sugal. Ngam gapo matlaang iti sugal na ilakom aaminan. Nakautang ka pa yan. Sumartagan. Duraban ka ni. Mumanaw ka dito sangog. Mga anya ti maramid ko ka. Di mo kaya tadanggan dagiti ibagbagak. Gapo tamapaisuan ka. Mrs., nalpasan ti ayayam ti anak yo. Kat kablawan kayo mat. Dakkel apakaidayawan ti panangabak ni James. Saan lang apara iti pagadalan? Nudikat para iti lugar tayo. Agasem, gold medal tinahakot na. Mabalinan nga ilaban para iti International Olympics. Ha? International ko na yun, ma'am? Ay na, marigrigat kami laang. Ang mga nudakkel ti magastos para iti dayta. Di kayag danag, ma'am. Awan busbusan nyo tada kamin ti makaam mo iti dayta. Romar, kitaam ka di. Kitaam ti adda di tayo screen ti TV. Apay ka di. Nagsakit ti ulo na tao to magari ka. Kitaam ngamin, Ha? Damari LV kan pari Jess dagita Tay barito nga adda di ta nagtengaan dati kitaam. Matmatam. Ha? Tay anak tangay ng punda mo na ito. Wan, kat kitaam Nagadutin na kaukura medalya iti tenged na. Kat saan la day ta? Adada pa iti sa bali apagilyan. Anya? Nene. Kasano anak kadanon day jay? Lakay, jak laing pagarup nga agbaliw amamin pinsan ti panagbiag ta, gapo iti anak ta. Agasam, napadasan ta pa yun tinapan iti sabali apagilyan, gapo kankwana. Gapo iti anak ta amin lang ito'y bakit. Nalaing namin. San lang iti sports ti paglaingan na. Uray ti pagadalan da, nga uray bagbagada nga da di prinsyana. Ang ti pagyamanan ta, sana grabe. Mild laeng ti kasya kasasana. Wen nga rod lakay. Asino nga iti mangipagaro? Agapo kankwana kat napadakil ta pa yun ti balay tayo. Mari LV, Pari Jess, adda kami. Ha?
Da kayo magaya, mare. Malao mo nagkayo, ah. Wala, umay kayo. Agyaman kami, pare, mare. Agyaman kami, pare, mare. Ala, agtugaw kayo, mare. Pare. Ay na, nagdakkelan ti balayo, mare. Gapo amin kini James nga anak tayo da ito'y, mare. Pare. Ha? Kat pagyamanan mi, tada kami tinagbalin adadakkel na. Hindi mi rin pakarop. Akas to yung tinagbanagan ti biyagyo, gapoy ti anak mi, mare, pare. E dinto tada kami. Namimpinsanan, naikisap ti pagbiyagan mi, kapoy ti sugal. Ha? Mare, imay kami, sublian min ti anak mi kada kayo. Anya? Wen, mare, pare. Pasensya kayo na, naamiris mi ngaminan ti biddut mi. Ti panang ipadawat mi iti anak mi kada kayo. Saan gaya marumbang nga ipadpadawat ti anak? Di mat adda saritaan kan kasuratan tayo. Asaan yung aramidan ti kastamare. Kasuratan la dayta. Saan anak na iti attorney, mare? Dakkel ti karbangan mi ti anak mi. Sa pasensya kayon. Masapo la sublian min ti anak mi, ta mailiw kamin kankwana. Anya? Anya ti aramidan talakay. Awan mat karbangan takin ni James. Ta saan tamat apod no nga anak. Nakasaritak ni James. Di na kayat ti mapanitayan ti pudno a pamilyana. Uray di na kayat. Ngamdagi tilat tadadakkel na ti masurot. No siya, awan problema na anak daket nga ron. Ni James ti pampanunutek. Kasi mat no, pwersaan tang alaan. Anya ti aramidan talakay. Darasang matiagrobot akati. Nakabaybayag ka. Aldawan. Masapo na mayawid tan ti anak tayo ti puder dagi diyang agasawa. Isura ka ti mayroon rano dan. Wen, umayan. Mala, mapantangarudan. Ang pagluganan tangay. Binulod ko tayo tricycle ni insan ko. Tapno da pangiluganan taga ni James kan nagiti gargarat na. Mala, mapantangarudan. Agturungan dito'y damari kati kan pare Romar lakay. Alaon dan ti anak. Nalahos dos, di ka nagsangit. Patibkerem ti pakinakam mo. Mayroam tan tumatlaang awanan ni ti puder ta ni James. Maasya na kiti anak ta. Agsangsangit iti silid na. Di na kayo ti pumanaw. Mala, inta pa'y lakasarsarita ti anak ta. Bayat nga awan pa'y nagiti dadakkel na. Ay na, nagpartak mo ti pa nagpataray mon. Overtake ka nga, overtake. Kamkamatan ta ti oras ka ti. Ay sus, kurbaan dito, hindi ka overtake ha. Ha? Ano mo sabog tatrak? Diyos lakay. Kasladyak pa'y lapat yan tinapasamak kadagiti kumari kan kumpare ta. Wan nga rod bakit? Awan mangipagaro pakasto ti pagbanagan da. Saan da nalasatan ti panakadisgrasya da? Wan nga ron. Maala, tumulong ta iti panakalamay da. Mangtad ta iti gastusan ti pamilyada. Wan bakit? Kaasi nagitinapanaawan da nga anak da. Ta naggindandamot ta na pimusay.